Assalamualaikum. Okay, today kita ada satu patient. Dari mana ya? Apa program? Scholarship. Berapa lama dah? Since primary school. Since primary school. This is about approximately about how many years? Daripada umur mungkin 9. 9 years. 9 years. Now how old are you? 60 or? 28. 28. About 22 years. 22 years sekarang. Okay. Soalan 4. Okay, she carries this for the past 26 years. Okay, bongkok tengok. Okay, this part, you see, this of flesh. There's no bone at all. The bone dah pergi ke sini. Ke sini. So obat you see, okay, from here, take ke sini. Okay, take ke sini. This considered C besar. Bukan S tapi C besar. Big C. Okay, start here. You can see that. This, the curve here. No bone here. All empty. All empty. Open up. Kaki tadi kaki pendek sebelah. Cuba pegang tu. Tumit tu. Tumit tu tengok tu. Sini kiri kanan tengok. Sama tak? Same level? Same level. Okey. Alhamdulillah hari ini diizinkan Allah kita buat satu rawatan kepada Ellie dari Johor. Ellie selepas buat treatment, what is the result? Feel more comfortable. Betul kaki dah tak rasa obvious sangat. Tak pendek sebelah dah Okey. So cuba jalan few step. Ke depan dan ke belakang balik. Okey, patah balik. So, rasa macam mana sekarang? Comfortable lah. Okay. Sebab tak sakit sangat kan. You feel different, really? Feel different, Okay, itu dia untuk the first treatment hari ini. Kita tengok macam belakang. Okay, nampak tak soalan tu turun lagi? Okay. Okay, Alhamdulillah, kita doakan Ellie agar terus sihat, back to normal. Di mana ada kurang di situ ada jalan, terus usaha. Bagi yang ada masalah yang sama. Tadi kita menggunakan frame capsicum untuk kesan untuk bius pada saraf dia, rasa macam dibius supaya dia rasa panas. Jadi kita menggunakan cream oral capsicum dan juga minyak kayu putih. Komen, jangan pernah berputus asa dalam hidup. Follow Cimaster DS Jamila Reyes. Jika ingin tahu tentang info lebih lanjut, sila tekan butang follow DS Jamila Reyes CGM Therapy Solution.